Pozdrav ljudi, vreme je za novi video i ako se sjećate, nedavno smo izbacili video koji se ticao vežbi za cijelo telo. Snimili smo 10 vežbe koje su pogodile skoro svaki deo na našem telu i na kraju klipa smo rekli ako video dođe do 3000 lajkova da ćemo napraviti novi video sa manje vežbi koje su kompleksnije nego ovih 10, ali koje će također pogoditi cijelo telo i ovaj video će se upravo raditi o tome, tako da uživajte u nastavku. Kada radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. Prva vežba o kojoj pričamo je jedna od najkompleksnijih koje postoje. Možemo reći da u njoj učestvuje kompletan gornji deo tela, pa je shodno tome na ovoj listi. Predstavlja jednu od najboljih vežbi za poboljšanje eksplozivnosti mišića za vučenje koje primarno pogađa. Zatim imamo jednu kompleksnu varijaciju skleka, tačnije kombo hindus skleka i klasičnog skleka. Ova vežba je fokusirana na mišiće guranja i njom ćete pogoditi kompletne grudi, triceps kao i prednje rame. Zgib sa podignutim nogama predstavlja naprednu verziju australijskog zgiba, tačnije vežbu horizontalnog vučenja koja zahteva jak kor. Mišići koje primarno pogađate ovom vežbom su zadnje rame, lac, romboidi, srednji i donji trapez kao i biceps. Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, don't stop, keep going. Zatim imamo još jednu kombo vežbu koja se sastoji od podizanja nogu do šipke i inverznog mrtvog dizanja. Vežbu je neophodno izvoditi kontrolisano sa jasnom naznakom gde se završava jedan, a počinje drugi deo. Predstavlja jednu od najefikasnijih vežbi za jačanje kompletnog kora. With me way before my bachelors. They with me, yo, they say I need a master's. They must have never heard me rap, that's a fact word. The system got me on my back, what's the answer? Down low, up top, on my way to the bag. Jedna vežba kojom se može pokriti najveći deo donjeg dela tela je svakako skok čučanj, sa tendencijom kretanja unapred uz maksimalnu eksplozivnost. Ovom vežbom ćete pogoditi primarno kvadriceps, a zatim i gluteus maximus, zadnju ložu, aduktore, list kao i spinalne erektore. I don't wanna breathe, I just wanna pass out. Reaping what I sowed, that's what I'm doing, cousin. Keeping to my own, not how I'm moving, cousin. Black Emperor. Eto ljudi, kao što ste vidjeli, znači možete da napravite neki trening koji će pogoditi apsolutno sve mišiće sa sveukupno 5 vežbi, znači nije uopšte mnogo. I ono kako bismo mi to koncipirali, odvojili bismo recimo u dve različite grupe, da radite na jednom delu treninga ove eksplozivne vežbe kao što su apsolutni zgib i skokovi, a na drugom delu treninga da odradite ostale tri. Znači to je bilo nešto sad da ne biste imali nedoumicu kako tačno da radite, a za šta je konkretno ovakav trening dobar? Recimo da hoćete da
smanjite iz nekog razloga koliko možete treninga da radite nedeljno i onda recimo to smanjite, možete raditi svega 3 treninga nedeljno, nemate vremena ili iz bilo kog drugog razloga, možete da ubacite ove vežbe, da ćete imati samo 5 vežbi i rasporedite serije, odmaranje i tako dalje i onda ćete moći tako nekako na najmanje kompleksan način po pitanju različitosti vežbi da pogodite što je više moguće mišića, tako da eto, to bi bila ta korist kada je u pitanju ovaj klip. Lajkujte ga obavezno i vidimo se u sljedećem klipu. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release for it. I see a flip, I make a flip. I'm a hustler, I just hit a lick. This that double shift, this that overtime. I'm on my job, player, you know I was born to grind. It's for my people standing up until they back hurt. It's for my people standing up to get the cash, sir. My minimum wage isn't on my cash clears. It's I gotta do, but yo, I need the bag first. This system with me way before my bachelor's. They with me, yo, they say I need a master's. They must have never